ufuna ukungitshela wena awuboni ukuthi labazabalazi bethu abahlonipha umthetho neconstitution nohulumeni kuzohamba kabe kube khona labazohlangana khona nalezi khungu noma neconstitution noma nomthetho kuzohamba kabe kube khona ukuxoxa okuthize nezivumelwano bungo usho bungayiboni yona lonto uma sithi nje thina say support initiative but not fully because siyabona kukhona lezi akhona ufuna ukuthi nje wena awuboni ukuthi kukhona lezo phoqa ukuthi umthetho no government Ramaphosa nophakela umthakathi kuzohamba khambe kube khona into ezobahlanganisa because umzabalazo wethu noma umzabalazo olide ubaba phakela umthakathi osisi Jacinta ongizwe uthi ulandela umthetho and abantu abaphethe umthetho phela ibona uRamaphosa. Yes, so kuzohamba khambe babizane bahlangana ukuthi uma siyenza lento ngokusemthethweni kufane sambe kanje awuyiboni nje izoya lapho manje ke yini pho ube surprised